Poštovani, u ovim videoputama vidjet ćemo kako prebaciti ortodromu sa gnomonske karte na Mercatorovu kartu. Na gnomonskoj karti ortodroma kraći put između dvije točke na planeti je ravna crta. Na Mercatovoj karti je krivulja. Da bi prebacili ortodromu sa gnomonske karte gdje je ortodroma ravna linija na Mercatovu kartu gdje je ortodroma krivulja, moramo na Mercatovu kartu ucrtati polaznu i dolaznu poziciju. Vraćamo se natrag na gnomonsku kartu i odaberemo razmak između meridijana po želji i za svaki razmak između polazne i dolazne pozicije očitavamo koordinate. Evo ovdje na primjeru uzet ćemo koordinate ovih pozicija. Kad smo očitali koordinate ovih pozicija na Great Circle Sailing Chart ili gnomonskoj karti, prenosimo ove koordinate na Mercatorovu kartu i ako ih povežemo sada sa krivuljom, dobili smo ortodromu. Međutim, ova ortodroma nije praktična za plovidbu, te umjesto krivulje povezujemo ove pozicije sa ravnim linijama, polaznu i prvu narednu poziciju i tako između svake sljedeće pozicije koordinate povezujemo ih sa ravnim linijama. Kad smo ih povezali sa ravnim linijama, očitavamo kurseve između svake naredne točke. Ovi kursovi neće biti identični kao i stvarni ortodromski, ali plovidba po idealnoj ortodromi nije praktična. Takva plovidba zahtijeva stalne male promjene kursa. Podjelom ortodrome na manje loksodrome na Mercatorovoj karti dobivamo najbolje iz obje, jednostavnost loksodromske i uštedu ortodromske plovidbe. Ukupno prevaljena udaljenost samim time sastojat će se od mnogo manjih loksodromskih udaljenosti između svake promjene kursa.